E tō tarawāhi rua ana te rōpū nā hinara, kua te huria Jamie Lee Ross, mā ngai tōranga pū mō Botany ki te tātā, me te uta i te whakamā, ki runga i te kaiarahi i a nā hinara i a Simon Bridges. Me whakawhiti atu tātou ki te whakanui ātara, o tira ki tā tātou tu te tōranga pū, kia eru era rere kura, eru he hanga kōrero o te wā. Scotty, no te ahiahi nei, I putai i a Simon Bridges te kōrero nā tētehi wana me maparimata ara nā Jamie Lee Ross tonu, ngā kōrero moana nama I whāki ki te ao I te marama o Heri Turi Kōka. Engari, ka pake pai te hoiho, ā I mōhio kē te ao papaho, hia hanga whakaaro o Ross, uri o Ngāti Porou, tō mua tonu I te hui pāho a Bridges, nā te mea, ka rere ngā kupu a Ross a ki runga I te pai pāpori I a tihau. Hua anō, ane ngā kōrero I puta I a Bridges I taua hui pāpāho. And certainly I reject any allegation of the sort in terms of unlawful activity. It's simply not true. As I say, this is not a surprise given where we are. The report here speaks for itself. Nō reira eru, ko te pātai nui pēr, ka ahatia a Ross. No te timatanga o te marama, I putai tētahi pānui papāho I a Jamie Lee Ross, hei tāna, na āna take hauara hoki, a ka heke ia I ona turanga ātari me te pai o mua o Parimata, a mai taua wā, kaori anō kia kitea I te whare miere, engari, e whakahea ana a Ross I ngā whakapai a tōna kaiarahi, no reira. Ko te āhua nei, kāre kau he tūranga mō Ross I raro I te mana whakahaere o Simon Bridges. Scotty. Te āhua nei eru, e mihi ana ki a koe I e nā whakamārama, tēnā rā koe.